Kita begitu ni bikin ni na biokani ni sar cumingor ni sar begitu tiko kena nonda bulang dokai rumah tu mata tak tiko main na wasi rua na eastern zone bata kena southern zone membeleta na nonra ngito na lubenda kata-kata cura kena vital no na ngau sarangango abo mutini buga bikin ni na bulioti bisa macam na single buniko ni sa na mata tu na buga ngito matai na eastern zone na singa baga rumbuga ni mataka baga kena na singa baga ruai We're na lubenda kar vorungi and southern zone. Da baga na kina pero na turang rua. Rosar ngai madal tagi rucunga and single ni kuwa na dan rau na kurni buli robenga rabikina kina non rubo no turanga mero inda bese mati bulikina nembir nda vitalo chiko na na bugri vika membali tira lubenda arsana na magchukina baga libo na ngongo. Da vikemba so ni timi main under 14 may dapat juga na under 19 na bosi na under 18 ersa manggusta na tumbu-tumbu ersa bosi ka bosi na bulyo tira bibo na riti bulikina mer na bauti ko talga mer sarabi na ngoni buli na bugu ni bika ersa may buli tarawa wasi ni buli ngo bombimbi na season ni deans baka danga uchiko na ngonongo Mundo, Master Solomon Seru maina Eastern Zone, ke Master Rusia te Wandali maina Southern Zone, en nonra nana makina Luvenda, en sota levu ni Eastern kena Southern Zone Deans Final, en mua ni Madalongo, rongoda kasa raba live en VTFM Facebook page, en singa levu sarngani kua, maina tini kerua kinan dua nakaloko, na vakarimba mala en VTFM, kotiani bekemuni na Ministry of Employment, Productivity and Industrial Relations. Ani sebelum Natal ada turun ramah terbunung onela wekim na borong walis tu mani sigili berikuah maru tek tumbe na ita video yang garavi sibita wekim dari tidi karuan rus sama bulgan tu ada menit rosa tantu main non ta bulang itu kai wekim na sara live cumai kita bisa mencukan di Facebook page na sigili berikuah ron ini sama cuma kina rongo tu cuma bita lanoa membeletan non rasot ningitor vino lubenda en wasi rua na southern zone vatake na eastern zone ya sana na bambul mantanga beron turang sana liu cuma ngabuan na turang na presidenti ni song ni gitar rabi na we korni bulli na was na southern zone mas tawandali bulu na turang night bulu na obi tomanda mas edang gor sa tawandali o daw tumena kor turang soldam tabu kimi kandak o presidenti ni southern zone o daw chiwang sinuguli na korni bulli loto na school sanatan college totoka bagot mas sol ni bolbina kana le libanua ni wakati ndaling ti kumaya nonta kambura kina single ni kuwa Solomon Seru turanga ni telebu mai berata o wingara bitu na korobuli lotu enda bulebu na boleh besar bombo tinin roso suna turanga na singa vidana singa sauci meto cuma singa ni kuwa bombo tinin roasa tale batal cunga mai so na bali bola ada kana bakati cunga ni tugu bir na tumbu en bug non babar no lebih anda ini was ni was rua andro sama tatakati umayan en ngongo en lima en southern zone turangan eta ubi apa kata cura baga na biti men southern zone en ngongo sebenarnya teman na babaro mana southern zone no hambut ko nanduna baki vena katobi gitu iya na teman na todi mana full stages ketoreta na vingi tokede mana under 14 meta na under 19 iya Willy kina na ralu very competitive. Yeah. Vida na upset may adalom ni pools. Rasini dhambe kina sona timi ko randau dhambe tu na viamba. Kada no mera dhambe. Mera dhambe. Sara dingu koso mena kota final so. Ndom na kina barita kina timi ni gremanda 17. May ndabo ko na kota final ndabo inambua. Saan din na? Nambua se tada kitingo na 17 ya. Meron na playoff nambua batike na kondoro koribuli bo da metal tunga mengo na tim ni CMF. Iyo. Meron na balatake nambua na katulu ni tutu na under 17. Sandi na sa morta tsuru kuku di bingati na lubena. Wa kuku di bingati sa ti na Southern Zone. Hotalangan ni grade tal so kung may na wata do kilatu na din sa na under 18. Iyo. Kuribuli buat sampai tim mana bengo na tim mai nekatul na tim MGM. Iya. Tim MGM sarto pu rawatara mertu sada dapat tamengo mertu final batake nasinu. Iya. Main dapat na tim MGM na bengo na ni pool. Keto nanu mandena ro ni dara songo tu ana tim go ya main dapat pe nasinu na ro dauri na round robin.
Yung ko meron wala na final ko meron ko ipalatakin na siya wadi. Yan ako nandito na indam-dam ni Southern Zone may number 2 sa ko. Sa ana bingati Chico Berto. Tingkati tiko meron na tim Southern Zone. Sa andina sir. Kita udah memburu juga emisode lihat. Saya masar may Stockton, may California. And single level ko. Di sambul na lubi biti. Bikem ni na matatakan na numuni ko rin buli na din sa nandun nga una. Di borong sa mga single level ko ni Siko yan na Facebook page ni Biti FM. Kita live juga na single level ko. Kita kaya doon numuni taro din kay taro tumay. And nangaunong ko. Darusan mga berton Eastern Zone ano mo ito sa waktu dali dito na Eastern Zone yan nangaunong ko. Masta dapat na itubutu ba? May na Eastern Zone. Nakalevo ni Bulbina kana itubutu nga ni Eastern Zone na madamengo na season ni ambaggo wingarabiti ko na Eastern Zone rangito tiko na kordo buli may ndaw samu. Iya. Tiko usara may ndaw samu ngole taki may bulturanga lako taki may natobi le lande tali obolau berto na bi korbul may obolau lawavi ondelana delana medist o tisangai ngole taki may telefono lande sare woni buka Sandina ngole sal may no sori iya ngole may no sori to no korbul keder ti no sori na ndabu lebu na korni buli may ne misianda sila may na sila central na korbul matintu may no sori watalanga kina may nakasi hai tiko talanga lo mani competition Eastern Zone na team ni Rewa Secondary may nelilili Sandina aya na team ni Rewa Secondary wate kena team ni Mbau College lebu sar na kurini buli juga na Eastern Zone lebu sar na kuno buli sar bay tabi na lo mani ambaki ngo na bukun kena wasero na sub zone mate ni ambaki me wasero kena na Eastern Zone na sub zone ina usur iya kena sub zone wase bagatul kena sub zone may telebu iya ndona sub zone orto may obalau kaya na didi ba kini Eastern Zone na lo mani ambaggo sa pa bina tikino ba lebu ba na company lebu na Vodafone and kena ba lapo takitigo na kena didi ba kina gito pa bina tiko berto na lilu ni korbuli en no rasuleti ko na nandra dingone iya en nandra vareta ka tiko nandra talenti en lo mani rara sa ndona kana pa bina ka vera na tumbu ndo ni be susu er bengara bina be korni buli ke dengo may na be moniti kina warwai me da bona ningito o tinangito sa be ngarabitunga nando ni be susu sa kali bona ba bina na Eastern Zone na muni be ngarabi ba bina kita langa na stakeholders ni be korni buli ndina sa kena di ba kena gito wata pa mimbi be na bulioti sa kali bona ba bina na Eastern Zone na muni be ngarabi kena no muni tutakati ko na nonra mbula kena nonra gito na non sol na Eastern Zone en season niya bago. Baka na na team ni ngone leo no team na ngone leo men Eastern Zone. Baka tama nga iturang na sibul. Pero talo man nga membeli tir to na non ngone leo ratiko na Eastern Zone. Na ngone leo na team ni Eastern Zone na final ati una Singapore rambukang ko. Iya. Ni matak sara. Ni matak. Ito na final leo na team ko wala. Ito na final leo na gawal ro na ni to ralo ni Eastern Zone. Bisa satu berbeda kuasa. Final leo ni matak ka pa iso na. Nangun ni masngelew ya ni soy kata-kata tu na to city na suba isuba ni ngol suba ni na HFC Stadium. Mele sarva mandana final leo ngo ni ralo ni anda itina ro so tekina. Nana benda tenikina mas nana benda tenikina. Bala tadi gitu ko na champion ni Ralu Baby na Ndawsam. Ndawsam may champion ni Ralu Baby na Dings. Na Ralu Baby ko berto na trophy ni Ralu na big Ralu. Right. Mate ni korul me Rosan may soto ko na final na team na ro ni bento. Sandina. Kaya baka nga singin doon buno ni nang wali kina na singile ni mataka. Ni sa sureti tu ni kina HFC Stadium. Iya. Moni le sarap nang gito mbulongo nang gito na Ndawsam secondary school ralo be anda itin kena timi me ro ni benda ko Anda itin trabalho mai tai. Kumbaga na highlight ning gito na moni nesing ni mataka wada turun kasi buli na kaya karo yang ngolan na iduruduru ya wasi wada ni iduruduru iduruduru na Eastern Zone tin karo nandola na iduruduru na grandstand $500 na iduruduru na ground wilki na puerto na concrete na bona ni dambe kana balimbali na ngoni buli ba uniform era $200 wote kira na ngoni ambagi tin karo la kusungol sombo don bo na bo mutri sana mata juga
makasa kita vitalo chicken na biyokan ko sembar manga ni kita ting vitalo na ngono go rusa bakaru na bivala cuma na liu ni wasa rua run tamit chicken sigli budi kuwa ado sambole tau cuma na zone bilu tekin na southern zone apa tiki turang tai ke mata tau cuma na eastern zone na sigli budi kuwa eswa indiso sa mambul teme biki ni boleh menawi. apakah kira bilitian S na induki abi na numchi bertona tim ni Taylor North College en gitu ni mataka mambimbi bertona under 18 ni Cornwall na Taylor North bombo tendo na message back ngoli chumai ana bisuri chiki biki ni na biokani na buliochi na itumbu na darbe susu na Cornwall na Taylor North College boni na ngole ani ala gitu konirto na nuto da kambati kana marist evotuanga bombo tena Cornwall beka evotuanga atau kami cuci na anda itu ni Cornwall na Taylor North College. Era buri Southern Zone na wadir cuma Singapore Ruai. Na duru tu buat cuma sih Dindoi bi. Mai. Na tur di Southern Zone na veke menina parang tumai. Ami bi veke menina tumai balangi volte gitu nongo online. Oi. Rauni voli na Ndrua website non ratu page na Ndrua. Volte gitu na tiket ini Southern Zone. Na indam pedake. Na dame bokete rusa bulantola Iya. ke na rune bata veteran na simente pati ke na buno tikina na do Iya. chin kalima na buno simente na dame na buno tikina do chini na do Mai. Ana bi wasi ni dame usa barita o ti kimni na kai kimni na all scholars Iya. mai palangi reunioni bukai ramai na itokani irna diwe kamuni rutingo biti Iya. ningole nan Ndrua website uli kena namni tikite ni Southern Zone na nimbu te na email address ko me dingo mana tikite ni soma na email address na tikite na didin don seranga po na email address uni sa soma mai tai me mai dingo me biti ko me ko tsare rara Masta solo bombo tindona dona ngoni salar to samurengo na wekanda tu na Southern Zone. Bombo tindona iya kito bia wa bina kan ni bombo te kito pilot tak mantangan dona program lelengo Iya. kito mengatakan dona bata sa success ratok nan Ndrua Iya. wa bina nirto landa mo nan Ndrua kito sa may partner tingo irto na tikiting tim ni Ndrua Right. Miketo na tam miketo katole kina na kena labi kita na rawatan na kita na lubanta na budi politik ni tikite gona ken do moyo sunring itu na politik kita na matan ni bale ni susume Hindi sa. keto sanga mera bulera mai merla ko tunga mera tong balelom keto sanga tio na matan ni bunwa me klia Iya. me baka ni rto na bingara bit tal tunga kina na lingan nilaw Iya. ko keto sa may nanumugen begitu sapat na mantanga na bago Iya. begitu sambol ta kan sasangan ko Bekin na turang rua dona na kambi bicu na ngono gosa nru na mata chu bikim nru sini bulang ikina na non maru ino benda ngono ni gitu patakina veran lagi sarang gitu yani ambaleta sandu ya tabaga wasma na kena mbasi gitu ya na buno ni ning sarang gitu na ndor ka sabi pakatatan chubole sabi pakalenga chubole buno buno ngono go karta kete chu kenu benda na winga ngani viva materi taki wakata na security tautu menirara lo menirara nang gitu sing ruana bagarumbuka bertur eastern southern and Singapore Roy Naka ni umbul bina kana membeletangan nabi ka ni sa bari takati ko kila na Fiji Secondary School rugby kena Eastern Zone sa tubu kati ko na buguni tikinangori o kila ni sa tiku talanga na norutubo les ni na tamban ni obisa na buguni kena mbos ni na babarao ni gitu na Singapore rumbugongo kena baruai na babarao na tutubo ta kina national quarter final kila na tiku kinorton nam tutu LTA tiku talanga orto na tamban ni obisa erto na raida na sananggori mena Iya. Aku riba balelai bi na vital no kita sangkara buti kena tamu ni buli nango awasa bitana neto nero dros road na Eastern Zone iya tikena Southern Zone me paner to sa vitar tar tuma yuna irto na FRU iya sambi irto na operation FRU iya ati irto na neto sot rua
Sabi talituna kina virato na operation sini Fiji Police itu tong. Right. Rato sa rede tunde tu Dros, Yeah. may na Drosa. Kami ni ko keto na submit talangan na ito itinerary, na travel itinerary to do ko ni Ruana Zone. Right. Na bimbi may na point tormante keto na Southern Zone na rato bimbi may na itasiri. Iya. Nangoni sal na route mo rato muria mai. Kaya ya. Kaya Sandi na. keto na detail takani keto sa na ambita na kami ni ko na bola tunde ni buli. Merato na raita na kana network tayo patigero tataban ni ling nilawa. Right. Ano ramaro na ngoni. Na itu keto sa to route kero na presidente Rua. Na tiko na sona checkpoint na sona be sa isuba. Right. Merna raita na non raturu man ngoni man bi koribuli. Era quando mai na basi merna mai kina kunan gitu. Iya. Tamu na kuila. Na tai. Oi. Sana tamu na kuila be kero ni rozon ko na zone ni labe kuila. Iya. Ya nambay ko muni rongada na ngone kemni ni tumbo Iya. na kuila sana sang nila kumay kami na kuila ba kaumay. Uli Na ochi. kuila ko tiko na kena kau Iya. sana sang ni ba taray loma. Right. Na kuila daw duro tagi tumagina na kena view me kau iloma sana dengu ke tumba. Iya. Ya arto sa ta tikinali nila ba kina irto na LTA. Na puno to checkpoint ni no visa na puno lale loma arto na entra tra man LTA. Kaketa na tiko abo kitalangan na committee ni Fiji Secondary School kena zone ru ame keto na raida. Iya. Ni keto runian dan raba kena buku di non ramaro na dro kena ngonele awa mer mai sargito mon. Kembali na nonra ngole Domingo, itu kutuka apa mo tinin rabang ditekian na itumbu-tumbu Iya. balata ni rangole may nalubenda libu na ka eti ko matanra eron ni may nabakasama ni tumbu-tumbu eron may bakatatan tubya kana nonra may ngito. Patu yan nabakasama ni tumbu-tumbu ya ditutuloy ba ditek bikin ni tumbu-tumbu ndo bisu sene singil libu ni kuwa bakaro sa pamadal chika taka chika na turang ruwa nabi kakete mo sa chika bertu na fariu baka kina bertu tamban no visa nangoni sala muria men nangone meado kina non rakemba sama tata chika bertu no visa nangono ngo kembale may na ko sa warta chika mas tawandali ada singil libu ni kuwa point A kina point B na bunu arto na taka chika bertu na tabudi bingarabi na abito sa kina bunu mamada LTA baka kina bertu lingi bingarabi tamban no visa kena sanginga metango maki non rembulan na lubenda. Wa moten salwan di teken siko na tukutuka. Wa mi bichu bikimuni na tumbu-tumbu wata kenan taw ni Jesus. Ya kera teman chon to vitalo ni single ko na Eastern Zone, Southern Zone do. Sota mas taw dal wata na oran siko no soto na timini anda 18 ralu be. Na final na naman ni lomeri wata kira to naman lewa ni na sinu secondary school. Naka bilo nongo biti ko na Eastern Zone. Nambilo ni ralu be. Iya. Ya, ndo naka itu reda na bagsaw churo may final na is batikan na south na ralu be. Lati mini dosam. Iya. Batikan na irto no gunay tamay ni tasir. Right. Gitu ko kwa. Yang bengo irto na kang kumay ni tasir rato sa sulian na kukuya velomeri. Tumainda po velomeri. Irto na kang kumay serua. Irto sa nadam na tim velomeri kaya na tim ni na sinu secondary. Iya. Meron na bola taka sa wadi na number 2. Meron na daka taka be wadi men sota wati irto umay ruguni be dakwa. Right. Wati irto na umay daw sam. Ya na tim ni lomeri may panganda mo na champion ni Fiji Secondary School Rugby League bayar na was di Marama. Ka champion kina na tim ni na itasir. Iya. Au bambot doon na timya na doon na gituan na mabalebu. Iya. Kaya man yata ngon meron sa sar na champion ni Southern Zone na bukod ni puno ko kota ni Marama. Wata kaya na baka na nuti ko may natambetal man na tim ni daw samu. Na tim ni ruruan ko raw tim binak. Iya. Au saya ni baka tartutu it will go do to na bango na kene was tag may na nungu koribas may na tumo may kanda we. Iya. Go to the wire. Ya may daw ko nang patini wire na. Dono bo bina. Mo tadi sa kata-kata sudah kena vitalo di single level ni kuwa. Iya bikin ni na okay kito bikin bagi juga bikin na single dolalis. Bito ka na single level na ka dai. Oh betul sa lolo besar cuma na kamu ni mana siti suka
vitu kawalumbeka salo lo cuma bikin ni turang ni tayo single lebu Boleh benar kan. na bu Eastern Zone Ibi marong taltungan guru live taltungan marong taltungan guru na coach tim telunot. Oi No pejo au. iya Luke bola itu go. benar boleh besar pag di binaka na buku ni pag raud di tim ni telunot na buku ni playoff na single ni mataka Master Sol na Eastern Zone nangoli cuma na darubo rada para mode kami kurni bul no rada ikase may mode chugi suba na itu ba na buku non rawa gitu ni mataka Ina walebu na nimbul binaka ngono saranga tu bital no chikinongo iya erto mbos chukin na heads of schools na Eastern Zone iya na korobuli menda bulebu na hukungani norto ko tetigumay na itukutuku membalata non revito sa yakin ngoni buli na singin mataka iya kana arto tiku talangan na tamban ni visa arto tiku talangan na wala sila sini ministry ni buli iya may na korbulan da bulebu arto ko tetigumay na lilo ni bikor ni buli nang gito ni mataka non rangwani na non ritostos na oir nang hondo may nambasi me bakata kana timi mendo samu vida nambasi mendo samu ina ngwel mai ina stadium lesu vida nambasi ngwel mai Queen Victoria School stadium lesu na namba nimbasi iya na wili ngas ni buli rabondo chugo may nimbasi right kena eran right kena malambale na ilawala ko may ratingo may inda buli porto na lulu ni koribuli arto no kotik may na namba nimbasi wili nimbasi o de nangas ni buli rabondo chugo may nimbasi o nangas ni buli talanga ko na supervise na lomani stadium ni mataka Sandi sa tigungo may na Eastern Zone ndo na plan ni HFC Stadium sa right rangay wasitu na kornibuli tapa ndambe buno tapa en grandstand tigungo na itukutuko ni grandstand iya do natay en ndambe kino ndabulebu ko natay ni saningun salim iya na tay na sanaiway iya na ndambe kino London right na ken rovi mama o orto na ngoni buli mana rukun di benta kuwa ya Sandina. sana to ya sana isandua hmm orto na ngoni buli turang right kerto na bikor ni buli tele orto ti korto na ngai toke dakya hmm watal lakin na wase ni rara ni saring gitu na ena ndambe na embankment iya watiga Watiga, wase ikeda na ngoni buli na kunara ndambe kina Dolo mo binaka. tala nga ngas ni buli na bingarabi Umur sa mata tsuwe kimni na ngoni bulia apaka kida be kimni ni tumbu na numuni vito ko ni talanga na bulio che na buku ni tuku sa bande ta kia singa ni kuwa sitai ame burbina kan dibu na tangi pakatini sa pakarta chuma kan na burbina kan burbi kan ditaki membeli tira lu venta na no to sube bom botin mata sar sunga ni tuku ya na singa libri ko mere vitu kawalu ya mana sitini suka mbuna pakambo na bali besar ni tutu ni bandita kia singa kuwa tunggata romba do bulu nang naturanga na korni bulingo Eale District School mana tabani tangi ni nonta banua dito ba chuno to vitalo ni wotiri kawalu miniti mendo na kalo kana single buni kuwa na buku ni bikasa asarong tu nonta banua na bitana singa sauci pa mimbi ci bertono kala tu mana Eastern Zone abo pabulina kan ni bandita chiko turaga kasiduli Master Solo mena bandita talebir na tumbu nandoni be susu na vulioti nandoni be tokoni na Eastern Zone na buku be kasamayado ke na be kamiautaki ke na be soro bisa mayado ada ken romali na korni buleru roa kachugani ene waswasa na Eastern Zone ni masta roni wandi teke na mandikina ene single ni ko me kota lindo na kero lama tarutar Nak. na wale bu atu iya na bika ngarabi na mata sawat yu kilani sama bulu tiketa na singa moniti en non rata be mai vakaturangan na korni buli na ratu kanda buli school ega be mai nda buli orto na non to board ni korni buli mai Londoni na wale silesi kasni buli na singa to city en ala mani madango kilani sa dingo mana tambua ni matiringa sa una turangan na ililini wasi-wasi nda buli na chairman ni korni buli mai lelin sa kali mo na pa bibina ka na alam turangan ni Beng Karabi na matining saw kang Karabi na Singato City. Sa ando talaga na tambo sa wato nakakina na turangan na nalilini koribuli ng tabulebo na buko ni Bika Yado na bihira ng wanibuli tabulebo ng walisom na sarangito ni Ramon nga sa Rabiding Gome na Singaya
sa vivina kina valevu ni otia saranga mai bimelewa ina ngone uli ndo bibento tudok na singa ena singa ya ra mai tiku wati kina inda valevu na ngone uli London ni wati kina ngone uli ni lilin ra mai bimelewa ina baka singa levu na ngunu juice na bitala no meta saranga nekabi sa mai bulu tikina na bika meto ena mata sauti kombeka na baka bibina kalevu na kena sama ingara bera. Berapa lu sore tuku di bibang dita kaya single lebu ni kuah. Tu sore tu kan yang buku ni playoff main Eastern Zone. Masta kira-kira rombo tu kondo na Eastern Zone bikin lo kadang kondo na benua cigo kena nakat kata. Ni bengati be iralu benda malah lebu kurun buli lebu. Era umman sartu ngakin. Ni talo madikin na turang kasih buli. Na lebu na playoff nga ni under 18 na tim ni lebu not. Tim ni lebu not na sa wan rukau tina tim ni turanga na pool game rono mai shot kina tim ni lebu rono tim go rono shot kina mata ka ro te na mama ni tingkaru suwa ni wala suwa ni wala kan dena ta sotambula lebu no ro shot chibot ki nda lebu ko nganga biro sana katolu tigo ni bata-bata na Eastern Zone yana tol katolu bata-bata ni Eastern Zone go nangale sota patikina number 2 na North. Iya. Number 2 cuma isa ng 2 na North na anda itino All Saints Secondary School. Yaron nang galay sota kina na mga domingo kay wini biraw nang kito na singin mataka. Kan balan na national qualify nang garabi ko may Super Real Pack na singa warway mengo. Ya na timi under 15 meto na under 19 Eastern Zone keder na ngole kina poliku. Yan lebang sota ikya Jasa nanggali masalah mereka bukan dita kena ni katoli tutu ni Eastern Zone kina national quarter final. Kumbaga na playoff nang garabitigo. Ni mataka na mateningi to ni tiga usarangan na ulok-ulok. Matagalilay. Ay, tiyo. Rono under 14 ni London ni wate ke inda bulew na final ni under 14. Go ba ron na baby team ni Rono Korini Buli. Iya. Yara na baby na Rono team go na ramuri binakaturo itu na kalabatan na bising warway. Sanji na? Na biya matagalilay. Iya. Na rabito ko na kurbuleru and membaletero na team go. Right. Na tiyo na kaloko na under 16. Iya. Ndabu lebu ro final kina wate kena team ni rogo ni benta kuwa. Na team na kaloko ro na final kina na under 16 KBS kena team ni Queen Victoria School. KBS ke ratukan ndabu lebu. Na under 17 na vima mani tini. Vima mani otina tini na tina minute. Iya. Rona final kina na under 17 ni London ni. Iya. Timi ko seberbando ni ruko may na under 14. Sandi. Tara may natuto bini may ni Deans ni under 16 ng bagsauti. Na lora ini mata. Na timi nganga rona sote kini ni mata na timi ni under 17 ni Sotambola. Iya. Nung kay madali mata. Papara utungo na tim ni mata patuto. Yan ndonga nandur na sin mata. 17. Iya. Sana otia sana ngang karabin na mama ni boy 5 na minutes me rua. Iya. Na final ni Andita Kompau na tim ni Ralubi. Iya. Daw sam. Sana ngang na final level ni Eastern Zone. Na ndona na tuloko. Iya. Ondo ni batay Kuni Victoria, mata patuto. Na final ngori. Iya. Ngori wakati ko may nesing shoot ni Eastern Zone yang baki wala sa mga kalima na Eastern Zone yang bengo. Sandi na. Ko yang gabi rongori na tongkan na ranraw kina ibola ni Eastern Zone. Iya. Mana tinkadiwa tol sanga bulkadiwa katawi may kina Eastern Zone. Iya. May baki wala sa mga kalima chuko na singa ni mataka. Dono zone ngasi to kana zone go. Zona Eastern Zone atau may kina na secondary school rugby. Di nasar. En wala sa mga kalima chuko na singa ni mataka. Sabi sulit chuko kina weekend kami. Iwan mo tanang kita lang ay mas tadi bagay dito na Bakest 1 eh. Pakistan. Na sini mataka na under 14 playoff mereka ya. Telim not wataki QBS under 15, RKS QBS na under 15 LMS wataki Sila under 16 playoff talaga o LMS wataki SJC St. John. St. John's College ya. St. Joseph. Na under 19 ako mo terono sa taki no RKS wataki QBS wataki na Bakest 1 talaga ako mo tunggu mbau BCC Bau Central College. Bau Central College ya.
na playoff talaga ni anda 19 mo Istina tim ni bau. Dino sa. Iya. Ko di basi mo na mata kimi baw. Korni Bulibo basi Rosa to the St. John's College and sigan di Mataka and under 19 playoff. Adi per ni tutugi juga ni ano buku ni gito bir na under 18 na waswaserua. Pumadal sa madalo chikina turanita. Mas terus sing lebih ko. Napakatang si din ni Singapore rumbu kiri Singapore ruway. Odi ang karaba ya. Siya odi wasi bakata. Kiro man ngani rumah matal tama nga en singa ni ko. Yana batang si din Singapore ruway sa ratusan na patuloy at makina na sungsong ni vi wandon batang si din ni Fiji Rugby Union. Iyo. Na assignment na nga ratusan na takang garang may nasin matak. Yana bukungan ni final aliw. Kena playoff na Eastern Zone. Napakatulawan ni Pakatang City sa kiri. Sarto nang kaituan natin kumay na doon ni Pakatang City. Meraw kina ni natotoka ka andalay sarang gito na maraw ni samay laban ng gito. Natotoka talitungan na Pakatang City ni samay garaw na kianita. Otor man nga bamba na sing lebih ko. Ada biti mi di lama tatag Domingo na Southern Bataki na Eastern. Pamatal chigo masta wantale de sing lebih ko. Orang tahu cutu orang ubin pakai indote na level tinggi to elurai en bakingo en waswase na Southern Zone. Otarna irna be tumberi chiko birna na lubenda eranga sini bulto tokse so talangan bibu gengol chiko itumba. Kwe talabeda kina na bagabaro birna lubenda. Binak ruo tokai. Dono binak. Era tiwir nang kasibuli. Iya. Kuara sanga tiko na non accreditation. Iya. Non rival merawat na level 2. Right. Kalan kena level 3 karena setelah bikorubuli ravingka rabit kumbekin na wir na satu ratu na kena bola Tutoka. kuara ti kumbai tumbai dari itu kena ni pakai tasir kibir nang na matela ini bekan don mervatu lewat kalau nirara Tuno po binak. kin ka rua wa matendo tunai kurini ka tore ti kena ni binakata togine to socota na neto pool game ada butu main nguna serangango keto padi di boke de na rara angori laudal. Kana rara laudal betagi na rara mes program. Right. Na binakola ngani rara rangito to ngana na kito re ni ra le binakina na non rangito na lalai. Yeah. Umbo tadi tutu rong binak ya. Adone sana ninda research juga di bawah. Right. Orang anu bento orang lagi bagi tapi tu ada timil lego ni nonton benua na timinasan. Baka kina timil lego ni Flying Pigeons che kaya bakar man di bawah dan lain ni. Ada buku di timinin dua sana lagi rosar biar na coach yang ngone ya. Nir sakela tu ngone na basics ni kita rabi na non rabi bata beli dan kasih dibuli. Ora sangat sih non level 2 di coaching. Kana level 3. Level 3 baka kina be rasa wai bolo tu. Non lagi buku juga ni na lubet. Ada bir nakanga bir lubet ada bir nakala competition. Right. Balitin na lubet kita kena na bingkati ya. Ya to sana may song sila na buku ni baka bararo na buku ni tini kawal main na was ruwa. Na Eastern Zone masta wala mati ko na tini kawal. Yang pernah lelungan na kawal na tim ni London wate Bulturanga o kila na sotango na sotan bibi dondo na kawal sungul kalima ni ambak ni Eastern Zone wate laki na kana maru tektel cuma na Fiji Secondary School Rugby na kana ambak wal sungul kalima o kila rosandu kila rosandu na korbuleru na bibi ni kita ni mutak. Dena. Round rosandu kila sarcunga rauna ndui koro erua. Iya. Na bimbi ni itabi sa badolati tu bi rauma na rondo di koro. Eni sing mutaka. O kila sar kila talcunga na lentimi sana kerenga bi kenda na ndoni bi tokoni. Ma bimbi bi kenda na bulioti menda na bi tokoni beira na timi. Beroro na timi ngo na bulioti ni na korbule Londoni. Ke na bulioti mai na Bulturanga o kila ni ndonang gito ndrendre na singin mataka. Ke baka manioti nang gito sa mani ndua nganga sa kreti ubikenda na ndoni bitokoni Londoni ndoni bitokoni na Bulturanga na ndoni besusu menda na vingoma na lava na kautamai ni sana oti nang gito mataka. Ndonga na nganga endo na tiko talanga ni mataka orto na ndoni nding taki na bara unding taki tiko endo na tim ni Eastern Zone tingkawalu mena sota bata kinando na tim ni Southern Zone
ena bukan di bawah ni tes na maleti kuma ina tim ni Australia mai ena bulok sita Sanjil. kena bale ke baka nangito ni singin mata ko tele bunod o ndawilevu Iya. nangito ni final ni London ni bate Huli turanga Iya. singin ni ako ngani mutaka to na chukutala ngani mataka to na bale sini rua to na chukutala ngani mataka to na bale sini HPU Iya. chukutala ngani mataka so na bale sini rangole chukumi balangi Sanjil. iya lele wale sarana nangito ni mataka imbete ni lewu chukuna buro tanto lebih ni ucen Nakatumba satu sarang matan ra. Ena muni matongo. mun malam Hmm. sa ni tak chukuni na vingoma na nganga ke wa so na timi na nruka ni mataka kere tal ngamen na alo baka turanga alo marama Hmm. mendana vingoma ke wa sama ni na viso ni mataka ya nangito na wa roti ko nangito ni mataka sa wa ni na tiko na istanzo no ver na be korni bulkeve Iya. kor bulelew na wala taka tiko na ronti korni bulen sin mataka Satu jam pun tak. Sana ka bina sa tarjong na katalangon na tumandan na raw may binggan raw na muni madango na tim ni Maris Iya. kina tim ni Subagrama ena andaitin mero wala takana katulun itu tu ka metambe Iya. gue history tal tunga baleta gue rona na kurni bulingkasya na socotongo Dinasar. ronda utunga na kota kota final na kota ke na dins competition Right. iya ena bakingo endo be rausana mai venguike Iya. endo mena kota na lakolongo paketu sabanu itu kina ni okwe be rauna katulun timingo e dambe Iya. sa pro tago tina tim ni Maris na runun tulu rasul berwa dambe cuma ni katulu gai dambe tu ni tabu tu bandu na tukani socotongo Betul benar. yana kay mimiti kina nan robitongo nakatala ngai loma na HFC loma ena hubungani kena sangai mera maroi na non robitongo ne ka regaro ni na non da daukai la ngai tumutum Betul. kena utu timbangan na non rogita na andai tini mata kana final alewu ni Southern Zone usada wudu ti wa tim to beat na ngongo na tim ni nasin berarti di sembarangan nulis iya na tim ni MGM sangat tiko na itu ya mena kota ta kayak kina nasna ya ko na bingen rawu ya na sarawo kina ito na kita bina Dinasar. dalam menungun ko senrenda tuko no tenuin dina ni lewu tiko na langi tangina tiko na buni timi may ni katol Iya. ya daw tuko nga kaya ko suso kabiti ay Iya. Stevie Mandan na Bikau. ikaw ngay kala yan kay madala ni utin na ni room na singan na Singapore Right. kay madalo ni pero na timi ya pero to na wana timi ni anda itini ya Dinasar. mena nakut na Southern Zone kina patra Dor benar. Ro benar di talang no biro turun ruan sih. Usah benar kita sali kan di tem. Baka kita bili ko di kita dari borong. Ada kira may pamata tag subira na non ro tingnan lu ada na was Eastern Zone. Baka kita na Southern Zone. Gitu no lu ada baka ro matak. Kira manila mani na Eastern Zone. Baka kita biro lu ada kan Rumani. Rusiani na Southern Zone. Anda baru kita biro turun ruan Master Solomon Seru. Na presidente di Eastern Zone. Baka kita biro Master Rusia Tiwandagi. Na wekanda mai na kabilang KBT. Na presidente lebu ni Southern Zone. Itu turun o sama na wali kibro no rongo no pomote itu na bika do no grava e sa gusto tal singali tumutumbu er non robe ba de tegi gali tu robina e da sa kichu mer maru tan lu bentan ngito o sibi non maru ichi ba ngito singrua da ba robo ni mataka bertona Eastern kena Southern and Singapore way kalau ngatu nang gravita nakalew A delicious secret of mine. It tastes so perfect and so